Keluarga Patisi TV. Ngut ki Lehnoh Maoist kelon yap haka jinga siat bagi District Reserve Guard Hachadesgar berwain pedeng kat Ngut ubla kelon yap udu noilam Mahkamat Jongki bebat kumu Janus Katri unam bala ke Syawarau yo bala jukat sinru kumu baswa raju. Kini kat Ngut ki Lehnoh kelon yap haka jinga siat haka sengi balang haka klau ke badan ha Abu Chmat Narayanpur. Arngut ki DRG kelamensaw haka ni ke jinga siat. Ki pulik la pelat pat ba ya kedul bat ke video jagi ni Lehnoh ki bekelon yap kinthop ubah suara ju. Uraju ude ubedan keti hak bebon ki kampen trim hakri India. Ude mu wapelan kumno ban hiar thama ya ki CRPF House nam arja shipau hatat mela hak banyu pun rungut ki BSF ki kelon yap badina duk ketika por bagi kerteng jong kelas tangpau. Hading kini ulah hiar thama sia kali besyong ki noilam ke seng kongres hajaram kebadan hadharba valley bat haga dikajing jar Ngut kelayap bekinthop ikin hilam ke kongres bar ki pulet. Haus nam aratar khat prau la penyap yo MLA ke Telugu Desam Party. Kajing kendra Lehnoh ke DRG haduk mentaru kadang yai beteng.